Ma lihtsalt ootasin. I saw this electric blue light. Ja ma nägin seda elektrilist sinist valgust. Started going all around. Ja see hakkas igal pool nagu helkima. And I heard this word expansion. Ja ma kuulsin seda sõna laienemine. And then I can feel it right now. Ja ma kogen seda praegu. Sorry if I do something weird. No, I'm not sorry. Vabandust, kui ma teen midagi imelikku, tegelikult ma ei vabanda. God is so enormous. Jumal on nii üüratu, that he does not fit et ta ei sobi inside my box of understanding. Minu kasti, minu arusaamise kasti. He is much bigger. Ta on palju suurem. He does not fit inside of this building. Ta ei mahu siia ehitisse. He does not fit inside my ideas about who he is. Ja ta ei mahu minu ideedesse sellest, kes tema on. He does not fit inside religion. Ta ei mahu religiooni piiridesse. He does not fit inside any person's brain. Ja ta ei mahu ühegi inimese ajusse. He spoke to Job out of a storm. Ta kõneles Hiobiga tormis. Who is this, he said, that darkens my counsel with words without knowledge? Can you show me where is it? Okay. Kes on see, kes kõige pimedama... No mis see is testimony on see? Vaata neist. Job. Okay, where's that? 38. Okay. See on Hiobi 38. peatükk. What's this verse, second verse, 38? Spoke to him out of the storm. Kui Jumal kõneles Hiobiga tormist. Jehova, ära nuhtle mind oma vihas ja ära karista mind oma vihaleegis. Brace yourself like a man and I will question you. It's not there. Yeah, but it's just totally not that. It's not. Okay. Ma tõlgin, sest eestikeelne ei ütle seda niiviisi. Et brace yourself. What's it brace? Get ready. Ole valmis nagu mees ja ma küsitlen sind ja sina vastad mulle. You will answer me. Sina vastad mulle. Where were you when I laid the earth's foundation? Kus olid sina, kui nad laotasid selle maailma alguse? Tell me if you understand. Räägi mulle, kui sa mõistad seda. Who marked off its dimensions? Kes pani piiri nende sellele dimensioonidele? Surely you know. Kindlasti sa tead. God's being a bit, do you know? Surely you know. Jumal räägib seal, et kas sa tead seda? Loomulikult sa tead. Who stretched a measuring line across it? Kes venitas selle mõõdulindi selle ümber? On what were its footing set? Kuhu kohta oli selle piirangud pandud? Who laid its cornerstone? Kes pani selle nurgakivid paika? While all the morning stars sang together. Kui kõik hommikutähed laulsid koos. And all the angels shouted for joy. Ja kõik inglid laulsid või hüüdsid rõõmust. And then God goes on and on. Who did this? Who did that? Ja Jumal jätkab seda, et kes tegi seda, kas sa mõistad Tell seda? me if you know. Räägi mulle, kas sa tead seda. God is so big that we do not understand. Jumal on nii suur, me ei mõista teda. And there is an invitation in the Spirit today. Ja täna on vaimus üks kutse. To come outside of our understanding. Et astuda välja poole oma enese arusaamisest. And encounter a God, a living God. Ja kohtuda elava Jumalaga. And that expansion that I saw, you know what? I just saw it for like hardly a second.
ja see nagu need laiused, mida ma nägin ja ma nägin selle ainult sekundiks. And it was so powerful See oli nii võimas, that I had to sit on the floor. et ma pidin lihtsalt istuma maha. Force, Üks much võimas, greater than I, üks võimas vägi, kes oli nii palju suurem kui mina, that I cannot contain or understand, mida mina ei ole võimeline endas hoidma ega mõistma, put me on the floor. pani mind lihtsalt sinna põrandale. You know what? Ja tead mida? It's the best place to be. See on kõige parem koht, kus olla. On the floor, Põrandal, under the hand of God, Jumala käe all, because I do not understand. seepärast, et mina ei mõista. And He is so wild, Ja ta on nii metsik, so creative, nii loov, so much bigger, ta on nii tohutu palju suurem. so much more imaginative, Ta suudab nii palju enam ette kujutada. so much more mysterious Ta on nii palju müstilisem, than we can ever understand. kui me suudame iialgi endale ette kujutada. What can hold Him? Mis on võimeline teda kinni hoidma? Certainly not my finite understanding. Kindlasti mitte minu väike piiratud mõtlemine. And it's a safe place to be Ja see on turvaline koht, kus olla. with someone much bigger and greater than I. Kellegagi, kes on palju suurem ja võimsam kui mina. And then I had a crazy picture and I'm going to do it as a symbol. Ja ma nägin ühte hullumeelset pilti ja ma tein seda praegu nagu sümbolit. I love scripture, I love it. Mulle tohutult meeldib piibeli kirjakohad. Holy Spirit breathes on it and it's full of life. Kui püha vaim selle peale hingab, siis on täis elu. But if I think that this is God, Aga kui mina arvan, et see on Jumal, if it's His person, kui see on tema isiksus, if it's who He is, siis kui mina arvan, et see on see, kes tema on, and if I'm stuck inside a box ja kui mina olen siin selle kasti sees kinni, with rules nende reeglitega and people, what they say about God and what I should do and not do, ja sellega, kui inimesed ütlevad, kes Jumal on või mida ma pean tegema või mitte tegema. you know what? Kas tead mida? If this represents the box Kui see esindab seda kasti, of religion and my understanding of God, religioonikasti ja minu arusaamist Jumalast and what I have known so far, ja mida ma olen nii kaua temast teadnud. and imagine if this here is Kui- my understanding, Kujuta ette, kui see siin on minu arusaamine and the rest of the whole universe is God, the rest of everything, the space, the universe, the world, ja kogu universum ja kõik maailm ja kõik on Jumal. how small is that? Kui tohutult väike on see, How small is it kui metsikult väike see on. compared to who God is? Võrreldes sellega, kes Jumal on, Then I take my box siis ma võtan selle oma kasti ja ma viskan selle. I take my box and I throw it away. Ma võtan oma kasti ja ma viskan selle minema. That's not God. See ei ole Jumal. The word of God is living in our hearts. Jumala sõna elab meie südametes. And He breathes life on His words. Ja ta toob elu oma sõnade peale. And God Ja Jumal, is going to become very big to us. siis ta muutub tõeliselt suureks meie jaoks ja sinu jaoks. There is a promise from Although- heaven for you Taevas on andnud tõotuse sinu jaoks, that God is about to expand et Jumal on valmis laienema, your understanding. laiendama sinu arusaamist And more than that, ja rohkem kui seda, your experience of God, sinu kogemust Jumalaga, because He is a living God seepärast, et ta on elav Jumal and He's not dead. ja ta ei ole surnud. And I know you know that. Ja ma tean, et te teate seda, But how much more living aga kui palju enam elus do we need? elu me vajame, How much more do we want? kui palju rohkem me seda igatseme.
There's a great freedom on olemas tohutu vabadus in letting go. Lahti laskmises. It's the power of God See on Jumala vägi and the love of God. ja Jumala armastus. It's the great endless ocean, See on üks tohutu üüratu ookean. a river that I can never cross. See jõgi, millest ma ei ole võimeline läbi minema. And he is looking Ja ta otsib for a wild one neid, kes on metsikud. to carry himself, Sorry, to carry. carry, Et kanda teda endas. because we're all a piece of God. Sellepärast me kõik oleme tükikesed Jumalast. We are made in his image. Me oleme loodud tema näo järele. We are made for greatness. Meid on loodud sellega suurte asjade jaoks. There's a verse in Psalms that says, he stoops down to make me great. Laulude raamatus ta ütleb, et tema astub alla selleks, et teha mind suureks. The great creator of the universe, Kogu universumi looja, who created everything, kes lõi kõik, stoops down to where I am, ta kummardub alla sinna, kus mina olen. this very small, finite being, See väike tilluke to inimene. raise me up. Ja ta tuleb selleks, et tõsta mind üles ja teha minust suure. Because I am to the praise of his glory. Sellepärast, et mina olen tema auks. You are to the praise of his glory. Teie olete tema kiituse auks. And how glorious he is. Ja kui auline tema on. He longs to share his glory. Ta tahab jagada seda I au. know it says in Isaiah, Ma tean, et ütleb Jeesaja that I raamatus, will not share my glory with another. et ma ei jaga oma auhiilgust kellegi teisega. God doesn't share his glory. Ta ei jaga seda auhiilgust. But when I am in Christ, Aga kui mina olen Kristuses, I am one with Jesus. ma olen üks Jeesusega And Jesus is one with the Father. ja Jeesus on üks isaga. So I am one with the Father. Nii et mina olen üks isaga. I am one with God. Ma olen üks Jumalaga. Then I am not another. Siis ma ei ole enam see keegi teine. I am in God. Ma olen Jumalas. So God says, I will not share my glory with another. Jumal ütleb, et ma ei jaga oma au kellegi teisega. But I am not the another. I am in God. Aga ma ei ole keegi teine, ma olen Jumalas. Therefore he shares his glory with me because I'm in him. Ja ta jagab oma auhiilgust minuga, sellepärast et ma olen tema sees. I am in God. Ma olen Jumalas. You are in God. Ja teie olete Jumalas. You are inside the creator of the universe. Te olete selle universumi looja sees. You are inside of him, Te olete tema sees, of his being. tema isiksuse When you sees. are in Christ Jesus, Kui te olete Kristuses Jeesuses and he is all around. ja tema on kõikjal teie ümber. And that's the promise for us. Ja see on tõotus, mis meile on antud. If we will step in Et kui me astume selle sisse, into him tema sisse and throw away our understandings ja heidame minema omaenda arusaamised and our smallness of thinking, ja meie tillukese mõtlemise ja arusaamise and I step in ja ma astun sisse inside the greatest being, selle kõige suurema olevuse sisse. Father, I release Jumal, ma päästan valla your greatness on us, sinu suuruse meie üle, your incomprehensible power. sinu lihtsalt nii tohutult suure väe, millest me ei ole võimelised aru saama. Your mysteries, Sinu müsteeriumid, your glory, sinu auhiilguse, your reality. sinu reaalsuse. Speak your reality on us.
ma kõnelen sinu reaalsust meie üle. The real thing is you. Tõeline asi oled sina. This world is but a shadow. See maailm on ainult üks vari, But Christ, you are the reality. aga Kristus on reaalsus. And you're calling us into a higher realm of being. Ja sina kutsud meid sinna kõrgemasse olemise vormi. There's no boredom in God. Jumalas ei ole mitte mingisugust igavust. He's the most creative person you're ever going to meet. Ta on kõige loovam isik, kes üldse iialgi on olemas olnud. Release us, Father, into that knowledge. Give us a spirit of wisdom and understanding. Issand, ma vabastan meid selle teadmise sisse. Anna meile selle ilmutuse vaimu ja mõistmise vaimu. Eyes to see Ava meie silmad nägema and our ears to hear ja meie kõrvad kuulma this greatness seda suurust, of who you are. kes sina oled.